I čao ljudi, evo nas u našem preživljavanju, epizoda 2, naravno sa XXTD. A vidite šta sam ja do sad sve napravio, dobro kuću mislim da ste gledali kako sam je napravio. Evo ovdje je kao farma, tu skupljamo hranu. I evo ovdje kao neka njiva, tu skupljamo ovu pšenicu za hleb. Evo ovdje možemo da uđemo. Sjedite, malo sam promukao. Evo ovdje sam uzeo spawnere sa game moda, pošto ne bi mogao drugačije da ih uzmem. Evo vidite, evo ovdje su svinje i ništa posebno, samo svinje. Malo sam se šalio. Ništa, evo napravit ću sada kao još neku, kako da kažem, za konje štangu je da. Znači to, evo skupio sam mnogo kamena i drveta. Uzet ćemo drveta malo i kamena. Uzet ćemo jednu sekiru, jedan kramp. Evo ga. Pre svega ćemo morati da napravimo jedan put. Evo na primjer ovamo. Znači evo ovdje ovako. Napravimo put tamo. Evo ga i sad ovdje. Pravimo naravno. Evo ovdje. Što neće biti dosta konja. Uzet ćemo samo jaje od konja i staviti konja. Evo ovdje da se sklonio. Stavimo sve tu i garu nebo. Kao da trepće. Ajde, ideš malo. Ovo je epizoda druga o našem preživljavanju. Biće pa više od 5. Dobro, dovoljno smo makli. Još ovo. I evo ga, sad od čega sam pravio puteve od kamena. Onda samo stavim još kamen dole i eto ga. What the fuck. E sada. Evo za 1, 2, 3, 4, 5. Nećem da brojim koliko sam napravio, neću da bude nešto veliko. Evo za 2 konja, možda i 3. Fuck. Ne znam šta mi je danas. Evo ovdje za vrata. Kuću nisam nešto napravio da se ono kaže da je velika, da je lepa, nego samo onako da imam gdje da prenoćim. Znači samo zato, za ništa drugo. Svi šta ćemo kuće. Samo da prespavam tu i jetka, ponovo dan. Ajde, brže bre to. Evo ga. Pa ne znam da, možda još 2 bloka visine, ovdje samo da prespavam. A ovdje ću morati staviti jednu kapiju.
16D, hajde, spavaj. Evo ga, TNT se probudio, samo da ne pukne. Evo ovdje imamo da izađemo. Samo ćemo sekundu na game modu da pogledamo kako to izgleda. Evo ovo izgleda baš, mislim, kao neko mini selo, ima sve. Samo ovamo ćemo raditi još štalu. Ovdje ima njiva, ovdje i od svinje. Eto ga. Imat ćemo ovdje kod bazena nešto graditi, kod bazena. Kod mora ćemo ograditi kao neki bazen. Samo da imam još neke druge materijale da bi mogla da to novo ulepšam, da nije sve od drveta i kamena. Samo da smanjim ovo. Da vidim. Ne znam koliko treba. Evo ovako može. Ne, ovako mi je študa. Ne znam kako da je. Vidite ovdje piše normal, znači ovako je normalno u Minecraft, a ne ono kad neko odalji ili nešto tako slično. Ajde samo još malo. Minecraft mi koči zbog bandicama, pa zato ne mogu baš brzo radim, pogrešim na svaki korak. Nemam dosta drveta, samo još 20. Ne veze, mislim da će da ima za krov. Ne, neće. Samo ćemo otići do kuće, da uzmemo još, onda kupimo ovo. Šta je ovo sad? Evo još drvetina, dobro. Neće mi trebati toliko, evo. 32, 34. To je to. Upisam rad. Evo ih. Smjerala sam gdje su rad, čoveče. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!